Taya manuia mai le Samoa Entertainment TV ya pia. Ua mai amanuia sa uninga fa amavaya o le tuuai o le malo e le tamamatua. Le fionga ya faumuina aviata. Malu 5 tausanga matua le soifua le fionga o papa puleia i savai. Ile asa lulu lua fitu au kusa lua o luono. O le fionga faumuina aviata o le tamali isili leo na matua. O le faalapo tupatonga o le SVSG Samo Victim Support Group Village Representatives. Ma avea ai o ia ma whaata mai Samoa. Po le sui o le nuu i ngā ruenga la vea i le to manga moe popo ngā tia. Sa ngā nui aifa muina e le ai se tutongi talu mai le lua fesfuru valu. Valu tau sanga o au na ilona taimi o lona sila fia ma le malo si euna ia le whaamuta o sa wanga i tutonu o ainga manu. I nā taimi na mōli mawina o se sui e anga maulalo e alofa i ono tangata ma o lona tofinga e le osana matafa ioi ai o le vala au o lona fatu. Na awai atu iai le pulenga o le SVSG upolu e au fia le Pristene. E fionga sili ni ulina jang ma village representatives o savai i ato e whaailoa le nganga o le whaaftai. I le sao le neifo i tamā matua. Ua maliu ai o whaatino pea lana tautua o le whaatupo le file mō. Ma leuna ia o le whaamuta o sawanga whaasanga i tinama whanau o Samoa. O le mōli mau fole nāma i ana paanga i le nuu sa awai umai toi sao ninga i amana ia malo i ai le sao. O le tama le fionga ya faumuina. Mo le toi fo i wha mawhan whananga mwha maisenga i a inga loto wha vau vau. O lo tu maulawa le taimi o le tau sanga ma le aungo le wha moe moe e ua awa esele ingo le te wila ma suia i le mea sina Samoa. Ma wha lau loa loa i a i le wha ilo ilo po le lauko le mea sina i le asa luluana nafi i le moto tu lisi le ele fau. O le wha ilo le ua iai le ata o le tā noa o le fue tuinga to o ni fo oti whaatasia i male ipu tau awa, sui ai le ata o le fungala au le te wila na sawai. Ma tau awa i le sao le company telefoni le Vodafone Samoa ma le taxi, o sia ki tupe e ta i 5 se fuluafe mo le vai aso mesi na Samoa. O le company telefoni le Digi Cell le fuluafe ta la mo le tauvanga tau sala Samoa no mea production, ma o loa e tu sa le tau ma le 5 afe ta la. Sao no le fionga te ta il malo i le tau ul swinga o iai nei, le ingoa mea sina, whape ona sa wai le te wila. Ila na sau noanga, o se tai au tu matila, i fuafuanga rualu mamau al malo, ona wa el to whama le whautanga o futia o sola, masa walu ma le ala fuan, sa whaatui na i fo il whainga malo o mawai atu, e tau ona yeise vai aso whapitoa tātou te whampu e ai, le tāua o le tātou tū maanga i whanua, al Samoa moni e a fua le whalau lo Samoa langi atoa, mo tu lisi asia si mai o se vai aso e tuli mata el to telo tangata fita whao mai Samoa. Awa o le awhelanu lonua iei whaalinga e ta alonga o siva o pesenga tu ngā whautase o ngā se seina o tau mawha Samoa maisi. I le tolu se fulu tau sanga taruai pe on sao no le whiongal palmia sa tātou tau awa mea mai ai i le tau whaatuina o le tātou vai aso o le te wila i le mawhai lava o na whaangaloina le ngā solonga na ta oto ai i nā ngā luenga le lei nā fo i taimi. Mai ua whaasoro ta pena ai fuafuanga o le vai aso fau me sina Samoa. E iwa wanoa le mta ngā luenga o ta alonga le uto e te tala mai mo tusi tālo sanga mai tangata i fia whai ngā luenga tū mau. I le ole a le to e talia tālo sanga la tau na tālo sanga mua mua atu mo a wanoa e lua skulaki i le Friendly Park to tasil tangata wha mawhanua le Friendly Park. Tasi le leo po i malai Fatu Reserve. Tolu awa noa wha mawhanua i tona i mato. Tasi le wha mawhalta alo i tona i mato. O tutongi o awa noa ta uailunga. E ta i se fuluafe 5 se lau le tausanga. Peitai. E iei fo i awa noa o ngā ruenga wha akone kalati al mta ngā ruenga so i fua maloloina. Ua to e te tala mai mō talo sanga i tutongi e i le vao le se lau male i vafe ono se lau i le se lau se fulu i vafe valu se lau tala al tausanga. Ina ua le talia tāl sanga i la tōn tāl sanga mua muatu, mai le te tau ona toe tāl sanga at foi. O awa noa mo Consultant Specialist Acute Primary Care Clinic, Consultant Specialist at Malia Tuatanu Mawhili the Second Hospital i Savai'i. Consultant Specialist at Medical Imaging and Radiology, Head of Department Anesthesia and ICU, Head of Department Acute Primary Care Clinic, and Medical Specialist Cardiologist. O le tupe whaasoa le malo mo le tausanga whaal tupe le nei lua oluono. Lua olua fitu mo le mtanga luenga le soifua malo noina e se lau valu sfutolu miliona wha se lau lua i wafe.
e au fiai le lusu tasi ma le afa miliona ta la mo vaila au se fululua miliona ta la mo tonga fitinga i atunu i fafo. Tala nao nei tula, mai lau le tio Polinisia. Tala nao nei tai au mai lau Samoa Entertainment TV ia pia tulilo mai e tatou tala i vai whanua i le fiafia na nei.